يتكلم النظام أنسوفي يسون غار السري ذا كيني يدن بي بالدمان يمدي فاغ دي الصبح كيني بس الجمعة 13 نوفمبر 2020 يفقد الأخبار يستحزن دي قارن باللي أميرار وديعني أسلوى قديم التربعث إرمزيني ندل القبايل المس وعن شريف حناشين يبض العفو ربين أتي رحمة ربين ودي فكر ربين الصفار اي مولانيس نخدمت السري ذا كيني باش اون نفكتاونيس ادوي موال فلاس تطرح فلاس ويدي تسنن ويدي يحملن الميكرو اوفير يروح يغالد سبيسيالمون ايوايا كيني ما تبغى هذا داوي موال اصواد غرون واحد شريف حناشي بالله فور بين يساس بواسن ذي العمريس يقدش الباركورينس مقوار دقواس ميلول اسن يلول اسن سين يبرير 1950 دي تغيوانت الاربعه نثيرة الولايه تيزي وزو يقدش فوتبول عندها يورار ذي لا جي اس كا برانسيبالمون حاشا لا جي اس كا يورار عندها يسعى النمرو 4 نشبه يا سيد براسك لا جينيراسيون اكيني ونمسبعها دارا ذي العمر حملنت يمدانا اما ذا ميوراد اما ذي مضبار يفدر لا جي اس كان اكثر من 20 سنه يخدم اين ميزمار يبوي لي تيتر الزال 10 لي تيتر يبوي انسى قرويه غاف لا جي اس كان وديرني الذي ذا ميوراد ليكيب ينسن الى عهد دالي رشيد لعهد باريس لعهد نعيبود اكيد اسمين يدو فرار مليح لا جي اس كان يتيك التمزوروت بيان سور من بعد كينين الا جامبو جات عندها ذيغني انسان يقول يفدر تربعات ذي مضبار من ذا سمين يجب ذي مانيس إنجو سوغسنا كينجوران دونك فوالا امين اثني بالله فور بين ترحم ربي ودي فكر بين الصبر اي مولانيس نسد ربي انوغال ربي يدك فريد ديكاراندو يدك فريد اورن خلو هذه يولد ارهو مكان ان دارنا ولد اترحم ربي ودي فكر بالصبر مولانيس نخدم السري ذاكين اللي غاس ما يبغى هو بعض هذا السيول هذا دياوين اول فلاس اصوات غرون. الناس كان انسيول مثلا رشيد حموتان وزرا غير ما تطفى كاين ما يزمر غيدياوين اول فلاس كوم يسنيت يخدم ارثماس انولي ميلان يزمر ميلان نزمر في الطف باش ادياوين اول رشيد حموتان يزرا يتكيد ازول رشيد. صباح الخير يا محمد. لا سلام كم تسيري ذا رشيد صافا؟ صافا لاباس الحمد لله. كنت تزري ذا رشيد ساكي الصبحي تاكيني فقد الاخبار باللي يبض العفو ربي محمد شريف حناشي ذا شرا غيدنيض يتكونيت اكيني. شو الدنيا في كل تحضر اولا الدنيا مازال ذاك يلعب ذاك يروح d'abord si jeune, même si, oui. même s'il a 69 ans, 68, 69 ans, il reste quand même que c'est très triste de le voir partir. Donc, essayer pour le monde du football national, pour la JSK en particulier, c'est un jour de deuil, parce qu'il ne faut pas... Oui. ولا قارنتو بليك ce qu'il a fait Guézagui, ce qu'il a fait pour la JSK et pour le football national. Voilà, quelles que soient les divergences que l'on puisse avoir avec lui, quelles que soient les on aime ou on n'aime pas, il reste tout de même cette
Absolument. Il a marqué de son empreinte, le football national, et plus particulièrement la JS Kabylie, à la tête où il a été d'abord joueur, puis président de section, puis président carrément du CSA, puis président directeur général de la SSPA. Donc, سلمي سيدي سولنا رشيد. Oui, Rachid, c'est un parcours. C'est un parcours qui a été surtout jalonné de succès. Personne ne peut lui contester cela. Nérac, il aimait la JSCA. C'était un peu sa raison de vivre. Absolument. Choc Diner, il est parti très tôt. Lui-même, son seul regret, je sais que son seul regret, c'est de ne pas avoir remporté la Ligue des Champions dans sa nouvelle version. Hein. Oui. Parce que il était président de section quand la JSCA avait remporté en 91 la Ligue des Champions. Ouais. Enfin, à l'époque, en 91, on l'appelait à l'époque la Coupe des Champions. Bon, c'est ce qui manquait à son palmarès, je dis, concernant un peu cette carrière. Absolument. Il lui manquait juste, il est arrivé avec, en 2010, il est arrivé aussi en demi-finale contre le TP Mazembe. Donc ça lui est resté un peu, mais vous voyez que c'est ce qu'on appelle un peu, c'est comme un goût d'inachevé. Il lui est resté, ça lui tenait à cœur de remporter cette Ligue des Champions pour marquer à jamais l'histoire, parce que il est derrière les 14 titres de champion d'Algérie en tant que joueur, en tant que président de section ou président carrément du club. Absolument. Il est derrière les 3 coupes de la CAF successives, il est derrière la coupe des coupes africaines. Tout ceci pour dire que ça reste un président d'exception. On n'en fait pas tellement aujourd'hui ce genre de. On n'en trouvera pas. Il connaissait un peu tous les rouages, du football. Pardon, du football national. Oui. C'est ce qu'on peut dire uniquement, c'est que à travers lui, c'est un peu le football algérien, il a été porté très très haut. Thura Inch'Allah. أتمنى شو دينير الصبري وشوليس خمطوسيس سيس ثمثنيس. Donc c'est quelqu'un qui reste encore une fois de plus, je tiens à le dire. Oui. Même si on a eu une Irak dans ma vie de journaliste, on a eu à diverger pour parfois, parce que parfois ça reste un problème d'un. Mais je lui souhaite Ar-Rahman Inch'Allah. Voilà, c'est triste. Et Rachid.
رشيد نيت كان اسمي لان سورتو سكواسن انغوران اسمي لان افيك لي زوتوريتي كاينين لافاف لا ليغ ام كيتعامل يزن باسكو ابري تون ولا chaque fois il lui rend hommage chaque fois يسان كاين la communication. Oui. Il connaissait un petit peu tout le monde. Oui. Il connaissait un peu les forces et les faiblesses de tout un chacun. Parce que donc il ne faut pas oublier qu'il s'était ouvertement attaqué à Rorawa, l'accusant même de conspiration donc, contre la JISCA. À l'époque, Rorawa était puissant. Donc, il ne mâchait pas ses mots avec ces gens-là. Parce qu'il faut dire qu'il les connaissait. Il connaissait un peu tous les rouages, il connaissait tous les... Il était un petit peu au courant de leur moindre écart. Il était... il faut lui reconnaître tout ça. C'est que c'était pas quelqu'un qui se laissait marcher sur les pieds. Parce que il faut dire aussi que il a tout fait pour préserver surtout la JISCA, parce que la JISCA a été aussi attaquée de toutes parts. Et voilà, c'était quel que soit le truc, les divergences qu'il y a eu entre lui et moi à propos d'un écrit qu'il n'aurait pas apprécié, mais moi j'ai toujours été honnête dans mes écrits. Ce n'est pas de la rôle qui va me changer. Mais à la limite, même s'il y avait cette divergence, je sais que on se respectait. Il me respectait et je le respectais du fait que ça a été toujours quels que soient les trucs qu'il y avait peut-être entre nous, mais il y avait cette forme de respect mutuel, parce que il savait que parfois les gens ont été induits en erreur, ou une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation de la chose. Mais bon, donc moi j'ai eu à le voir ici ou ailleurs. J'ai eu à faire des déplacements. On est sortis ensemble en Afrique. Là encore, il n'a pas hésité, que deux fois il n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour pouvoir un peu sauver parfois des situations. Donc, mais il était très très respecté ailleurs, au vu de ce que j'ai vu personnellement à l'étranger. Il était tout aussi respecté qu'il l'était ici, parce que il ne se laissait pas faire. Voilà. Mon témoignage n'ira encore une fois, je suis tout aussi attristé parce que je n'oublierai pas tous les moments qu'on a eu à vivre ensemble au niveau de toutes ces péripéties de la JISCA. Donc il était profondément attaché, il était très 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 amoureux de son club, de ses couleurs, et ça, personne ne peut lui dénier un peu ce droit. Je ne suis pas du genre à faire dans l'excès, mais j'estime que aujourd'hui
quand il faut rendre un hommage, il faut le rendre parce que ce n'est pas, c'est pas des choses, il ne faudrait pas mettre un peu de l'hypocrisie dans les propos. Je dis et je le redis, quelles que soient les divergences et qui étaient un peu connues de tout le monde. Mais il y a du respect pour Yaraoun. Malgré les divergences, il y a toujours le respect pour Yaraoun. Absolument. Et vis-à-vis des autres journalistes, la presse en général, أمشي تسولي le comportement الناس comment أمشي تتعامل يذون. Bah, Chérif, il n'aimait pas qu'on critique. Oui. C'est-à-dire que surtout venant de journalistes de la région, oui. Comme il le dit lui-même, il est arrivé même à me dire alors que oui. Non. D'ailleurs, je fais il ne faut pas prendre pour argent comptant parce que quoi le mec dini ou تسوق مضروك تخسارض والناس وكيحملها. Par contre on est دينا باللي كيخليك تخسارض خاطر تخسارض ولا قرات voilà c'était un peu dès qu'il y avait une critique il n'acceptait pas. Mais bon, mais on est tous nous. Enfin, personnellement, hein, je parle de ma personne. C'est vrai qu'à un moment donné, parce que je le reconnais, on a été dans il y a certaines situations pour lesquelles nous étions au courant, on a fermé les yeux parce que c'était pas tant le problème l'Orthanie, c'était beaucoup plus parce que la JSK a été attaquée de toutes parts. Il nous fallait تنحارب. Oui. إلا كنحارب في اللبس إلا كان خطر لأن الوقتني قوان عداون donc mais bon restant un peu dans ce sillage il pensait que il fallait toujours rester dans ça mais bon lui n'est que ça il n'aimait pas trop les journalistes qui apportaient de la contradiction dans pas mal de choses. Absolument. Donc voilà un peu, c'était pour ainsi dire, c'est sa vision. Peut-être c'est aussi sa vision. C'était sa vision peut-être. Je ne saurais dire mais je sais une chose, c'est que il aimait la JSK profondément. Absolument. Il aimait la JSK. Il était très proche de ses joueurs. Surtout, il choyait ses joueurs. Absolument. Il était très proche. Il était proche de voilà, c'était aujourd'hui, même si beaucoup de joueurs avec lesquels sur la FA, on a des entraîneurs sur la FA, oui. Ils s'entendaient pas là, mais il restait ce respect qu'il y avait entre eux. Donc voilà, c'était. Il avait son caractère. Il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Et voilà, c'était pour ainsi dire. Mais voilà, parfois il était excessif, parfois il était coléreux, parfois il était, mais aussi il savait être, il était aussi tout aussi généreux. Oui. Il ne manquait pas de. Il y a une de ses expressions à lui qui lui est chère, d'ailleurs dont on rigole assez souvent, McDéné. Donc, oui. Donc c'est un truc, voilà. Mais c'est la vie.
C'est ce que je demande aux gens de Saoudna Rahma. Comme dirait l'autre, on aime ou on n'aime pas, ça reste Hanashi, ça reste un homme qui avait du charisme, qui avait beaucoup voilà, voilà, ça reste un homme avec toutes ses forces, avec toutes ses faiblesses. Mais il y avait plus de force que de faiblesse. Voilà, donc personnellement, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il m'est difficile de se prononcer comme ça. Oui. Dans ces moments-là, encore une fois, فمطوطيش يسيس أثمتنيس هذا الزغير كلها فمي درجيسكا مقارنة دا مشطوح mais c'est un homme public. Je sais par exemple, il a toujours voulu éviter à la Giscard d'être prise dans l'engrenage politique, même si on lui reprochait soi-disant d'être proche du Serail, mais ça reste c'était beaucoup plus pour l'intérêt de la Giscard. Donc il a été derrière un peu le projet du nouveau stade. Il a tout fait. Je crois que quand quelqu'un apporte un plus, le drame dans notre région, on n'arrive pas à mesurer parfois l'importance de la chose. C'est quand quelqu'un peut apporter un plus, il faudrait saluer cet effort-là, plutôt que de traiter les gens de ce qu'ils ne sont pas, parce que souvent les gens ne savent pas en vérité quelle est réellement la portée de la personne et quel a été l'objectif, qu'est-ce que la personne voulait à travers son action mener. C'est surtout cette façon, cette perception de la chose. Parce que parfois il faut savoir aussi pour le bien de la région. Ça veut pas dire il a qu'à non, je ne pense pas à ça. Il faudrait, voilà, Neraki, il a tout fait, voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Inch'Allah, encore une fois de plus, Dewa Rahma, Salah Rahma Moulanis, et surtout ici, parce que Machlif, il n'a pas eu de garçon, donc c'était ses filles qui étaient la prunelle de ses yeux. Et voilà, c'est une perte pour le football national en général et la Giscard en particulier. Voilà. Merci beaucoup Rachid Hamid Boudamoulakini. على خير سلامة. دونك أكاكين ثرح مربين مهن شريف حناشي بالعفو ربين يفضلوا خبار يبلع فور بالصباح ثاكينين ونزرع ما الصباح يبلع فور بينا ذكيض مهم لانفورماسيون تفقد أكاكين دونك ترحم ربي ودي فكر بالصبر مولانيس أصوات غورون ما تبغى هذا الدويم أول ما تبغى ما سرم تجميلت ستوي الفايبر 07 72 13 88 أقلغ اون ديريكت غورست اون ديريكت كي انرنو وذا دنوال تم ديس غني بلا شك تدويلتنا غساكيني ادنوال كنت غفايا كيني نولي اميش رد ديلي تنضلتيناس ادناوين بلوس دانفورماسيون عندنا ينضل ماذا كي تزوجون ناضي الاربعه نتيراثن ونزرانا تيفين سير تمديد ثورا خدمت كان كسريد سلعجلان باش ميلا ويفغان هذا دي السيول ادياوين اول غف محنشيف حناشي الصواب غورون لو فايبر est ouvert.
تولي ذي الطوب شات اطاس بويد يدير تجميل تيما حنشتي في حناشين غادي نبدو رمضان سالمين تريست نوفيل ميسان سال كوندوليونس ا توت لا فامي حناشين بي سون ام نودي سوالا ازول لا سلامة ازول لا سلامة سما ذاكاش لا ديني غادي يرحم ربي ما حشمش لنا شي ولا غادي تحتك البركه. انواك الشي لعنا ياك انواك الشي كاينين غادي كان كيسميك كاينين سي مسيو نقروش قفريلي ولا دارا دمكرا. لا سلامك وي صوت غورك اذا شي تبغي تديني ما نشرف انا شي غادي يرحم ربي اصوت غورك نياك اصوت غورك اذا شي تبغي تداويض اصوت غورك هذا الزيغ واش معشرف حنا شي دابا وي ديني سي عفو ربي و ربي الجنة ولا ان شاء الله ان شاء الله. ايوا امكي السنوك شتي ما حنشرف حنا شي كوم جوار كوم ديريجون امكي تسوالي سورتو اسمي لا يتورار الفوتبول اسمي لي تورار يساع كاين كاين سي كالكان سي ان تري بون جوار سي جو متروب با سي ان ديفونسور كاكا numéro 4 وي Voilà, donc c'est quelqu'un qui a honoré beaucoup la JSK et la Kabylie en général, voilà. Absolument. Eh ben, تنميرتيك ميرسي بوكو ترحم ربي ميرسي فوالا ميرسي عفو ربي ترحم ربي ميرسي بوكو على خير سلامة صح أصوات غورون ما تبغى هذا داوي موال ويكون وين أخلاق سريد تساوي فايبر 0772 13 88 ما تبغى هذا داوي موال تسترحم في واحد شريف حناشين نخدم السريد هاكي سبيسيال مازال هاد المغالطة مديت يغني مي هكاكي صورة بغان هادي سيول هادي ترحم اقلا نخدم السريده كاينين سبيسيالمون فيا يبغض كان الخبار الناس هذا نخدم ان ديريكت باش اداويم اول فلاس سليمان باين جو لو كوني ان غرون مسيو فلاس يعفو ربي اطاس بويدي دي بوين اول دي لو توب شات فوالا رابح كباش ينادى الله يرحمه un grand monsieur que certains qui avaient des intérêts mesquins ne voulaient le libérer pour prendre sa retraite. Son nom restera gravé dans l'histoire. Allah يرحمه أكا إثدينا نصراوتي ينادى الله يرحمه إن شاء الله sincère condoléances à sa famille. أطاس بيض يعني مموح ينادى toutes mes condoléances et courage à sa famille, c'est un brave homme. أترحم ربي عاشور خليلي paix à son âme, sincère condoléances à sa famille. Voilà, عبد النور الزول عبد النور لا سلامك. السلامة دا محمد الزول دا محمد صبا. صبا الحمد لله كشتي صبا. صبا. الحمد لله. السؤال عيد الدنيا. وين. يا بجل البركة مولانيس والرويسة ثماتنيس. وي صاليمون. ما حنشوف حنا شي زرقازي زام قران يخدم مني لاجيسكا. وي. نحزن طاس فلاس. صاليمون. فيها موغراتي تيكلت ستات تيزيوزو. سي لا بروميير فوا تزرع. يا C'était un match compliqué لاجيسكا زرقاز يحمل مليح لاجيسكا. وي. يغادي تروح حتى باسكو لاجيسكا خسر سني يغادي تروح. والله تولى طكاكين يبل هذه يتشرو. هذا راس يفقع شويه هذا راس يهضر يسمى مليح في التيران. والله. يغادي تروح حتى خسر لاجيسكا. وي. C'était la rencontre هذا هذا وي quelqu'un qui مليح لاجيسكا. Absolument. Il a tout fait pour la GSK. Absolument. ترحم ربي. يا ربي يجازي ندير البركة والرويس الله يرحمه. فوالا. تنمير فيك. الجازة مقانيك ونحن السيكي.
ام كي تسوالي سميتو راه عبد النور تسوالي تشفي راسي سميتو راه نو سي تشفي راسي ديالك شي مزيض مزيض شويه ديال عندنا فوالا نكوني شفايا سيدي بريزيدون فوالا نكوني شفايا سيدي سميتو راه ليكيب لا فاموز ايكيب يخدم امزوال بوبيسكو تيخدم وني تونطرين النيميرو قبل هذا يروح زيوتكو لا بروميير يبوين شامبيونا فوالا بوبيسكو نتا يسيبوين برومي شامبيونا من بعد وسندويات بيان سور الزاد فوالا تنمير تاع عبد النور ميرسي بوكو متساولط صحيح تدا محمد قنديل هنا روح دوايض ميرسي دونك هكاكين نتكمل مثلا ماذا تسولم اصوض غرون مثلا ماذا داوي موال يفضل فور بين الساكنين محمد شريف حناشي سلوى يقدم لا جي اس كان ولا ذيغني داميورار ناس تاع جوار لا ديفونس نيميرو 4 فوالا ترحم ربي تجعل ربي ذات الجنة ترحمه مثلا ماذا تسولم اصوات غرون نتكمل سريدنا ما تبغام هذا داوي موال ما تبغام تسترحمم غف محمد شريف حناشي خدمت السريده كاين سبيسيال باش او نفك تسويل عندها تزمرم هذا داوي موال دو فيف فوا تسترحمم فلاس نتولي دي التوب شات اتصبوي دي تسوين اوال حكيم دزاد كريم دزاد ينادي لي فوا ان اوماج ناسيونال parce qu'il a honoré l'Algérie avec les titres qu'il a gagnés avec la GSK, surtout pendant la décennie noire. Makhlouf Toufiq, il n'a pas eu le mérite qui lui devrait être attribué, mais il est allé la tête haute, repose en paix. Président Youssef Khorsi vient d'apprendre le décès d'un grand monsieur du football algérien et président de la GSK. Mes sincères condoléances à la famille Hanachi, signé Youssef Khorsi de Lyon. L'Algérie a perdu un grand monsieur du football algérien malgré ce qui se passe les dernières années. Je me souviens de lui, Oukil Ramadan, Oukil Ramadan, voilà, Smith Sourazik, la GSK Dina. Maintenant, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Merci pour tout ce qu'il a fait, M. Hanachi, pour la GSK. On ne l'oubliera jamais, malgré la fin chaotique. L'essentiel, c'est qu'on a gagné, c'est ce qu'on a gagné comme titre. أصوات غورون ما تبغى ماذا تسولم مثلا لو ميكرو est ouvert تعطل تاريخ خاطر اتصاوض 12 نحبس نوغال تمديت بيان سور غف 9 ساون ما تبغى ماذا ديكيم ديرني تسولم تمديت تيري مير دايور اديروين ليميسيون تمديت كينين فلاس اون سون اوماج محمد شريف حناشي فوالا ربح كباش يناد الله يرحمه ان غران مسيو كو سارتان كي افي دي انتيري بون ناتي دوا كي ديجا وقبل
Voilà, Kassi Nadi mérite un très grand hommage de la part de tous les Kabyles, la famille et les supporters de la GSK. Hassan Hamoudine, merci monsieur la GSK, souviendra de ce grand président, repose en paix. Kassi Nadi Diman, quelle terrible nouvelle, Allah yarhamou, allez. Courage à la famille et toute la famille de la GSK, elle a marqué le football algérien de son empreinte. Nasser Moulaye, une triste nouvelle, condoléances à sa famille, paix à son âme, repose en paix, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Ramadan Sennani, tu es riche ou pauvre, nous partirons tous les mains vides, condoléances à sa famille. Voilà, Anoud Sawalen, بعد كوبين ويسوي ثلاث تسويل من غير تسويل فايبر ويسوي ثلاث تسويل نظن سيل بوبلي ذا قلق كان راه تقلق اكن نظن الزول لا سلامة نودي السوالن الزول لا سلامة صافا يعطيها هذه احمر الدم شوف حناسي وي يا فلت الرحمن ان شاء الله الناس يعطيها هذا القلب عليه يخدم طاسه في الازياسكا ان شاء الله حتى يرحم ربي ودي يكمل ان شاء الله هذه الدجاله تكمل نوذه لنا في بلد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دايما نتمنى ان شاء الله تسعى ربي فلت ان شاء الله هذه الجنه يا فلت الرحمن ان شاء الله ان شاء الله ام كي تسنض كميني محن شريف حناشي تبع الشطح نتبع الشطح الصفور اي يخدم طاسه في الاسكا وهي خزان ان شاء الله كان اللي جالس كمل ان شاء الله يرقد العالي ان شاء الله ان شاء الله ابا تنميرتي ميميد السولة ميرسي كفيلة من جاون لهنا بسلامة تنميرتي ميد السولة هيا بسلامة نتكمل صوال غورون ما تبغى داو الموال اقلا سريد اكا ما تصنعش مازال 4 ساعة ادناوين اكا في محن شريف حناشي ويبغان اسير تجميلت غاسولا ما سوا والو ترحم العالي العالي ثاني دينا كريم Dezet, il lui faut un hommage national parce qu'il a honoré l'Algérie avec les titres qu'il a gagnés avec la GSK, surtout pendant la décennie noire. Dawel العالي ça mérite التكتية كينك أتصوض أريم خوان يم خلفن أدوال بيان سور ثمدي ثكينين أنوالي كويس لي رياكسيون وإذا ردي دياوين غف محنشيف أنا شفت من التنتينس دونك أنظر لي رياكسيون لي ميساج دو كوندوليونس سر الدولم بلاش كذا دولنا كويس لسيوسيان لدران لي زوتوريتي سبورتيف دونك فوالا نولا ذاكينين لا جي اس كان تسوفاد ديون ولغون ذي لا باجينس لا جي اس كان اون دوي مطبعم هذا وانت تغرى نا هذا في تسعة ستاويل كينين في نهار الواحد سولفتي الدقيقة في تسالي عندها تبويد لا جي اس كان غاف مثلا تكيني المحشي حناشي هذا الميساج يخدم التدوالي ما كذا كيني la GSK en deuil, c'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre ancien joueur, dirigeant et président de club le plus titré du pays, Mohamed Chérif Hanachi. Aussi, en cette douloureuse circonstance, la direction du club. الو لا سلامك يا سي حسن نم كتسيليض الله كنشوف القسمية لا سلامك كم كتسيليض صافا نحمد ربي شنو نسلم زيد نادي سمورت ولا صافا الحمد لله قلق
تنسليض يبلع فور بين المعلم شريف عناشين ذا شا راه يدينيض لوكازيون ما تسنوط ما ذا شا داويض اول فلاس اصوات غورك شاكين يا صورة ولا جنوات نسينا نسنيتياك وثلاث مسدة على كل حال وي دونك كاين ثم مسدة الله يرحمه ثم زوارث سجية قبل الساد يا وي هذا ما سميت الاشهر قبل يتوشلت الحناشين وي سنيني يا ربي جايز عند البركة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نكنس الجنة ان شاء الله ترزق ربي الجنة كي ربني ذاك يكون يموتن وديزنا ربي الصبر مولانا كخير ابو ذاك كل يموت كل يوم مولانا نسد وين نسد تاكيز دونيس وي هكا مستباغ الموتوك استباغ ولا شي يعني ولا نسيس دونك عشان كي سنا لو كان جاي قلنا لك فوس النار المره الوالدين النار راني شرب بنا بنام ابزنا امي الشغل نسيت ربي وخلق سبحانه خدم الشغليس مكنيا في سنوين صاعدين زمر الروح حقين فوس ربي فينا في سنين شاكين كيني ما عرف حناشي bon même sur ça remonte un peu loin il y a un peu plus de 20 ans en arrière quand j'étais même à la GSK au niveau des jeunes comme entraîneur je me souviens donc donc le témoignage je me rappelle c'est que quelqu'un يحمل la GSK et voilà et en tant que joueur il était un ancien joueur en tant que dirigeant après il y aura le président لا جي اس كي حملت ساكنه كنت نحملها كنت قبايل الى سيرفي لا جي اس كي كاد عين موك زمر كاد ثموسنيس وكي زمر ادنينيا اسنينيا نصوص الرحمه في الاستياف ويرحم هذا سيسمح ربي هذا سيفصل ربي في الناس وفي نظن ندير اولي غاربايا هي مسؤول القسمين عرفت تزيد ان شاء الله رسلنا ان شاء الله تنمرتك مس عبد الملك احسن ميد السولوط ميد بويضه ولكن وترحم في محمد الشريف حناشي تنمرتك جاونا روح وايض مس سي حسن يا دونك نتكمل نعاود نكمل سكا ما تصناش تسلم دي مس حسن فوالا سلام دي مس احسن ايت عبد الملك دونك تسلمت سي ان اونترينور فورماتور تورا هكا يقدش دي لو سودان لانه انا با يو طون باش هذا نسال ليماجيناس فوالا نتكمل ما تفهم هذا داوي موال صواد غورون صواد غورون ما تفهم هذا داوم أول غاف ثمتنت محمد الشريف حناشي في رحمة ربي يبغى العفو ربي غادي لي دي الصباح تاكينين ليسونسيال الخبار يبضد ذي الصباح تاكين في جواية العشرة إن ولا الخبار يبضد فاسون اوفيسيال الو 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 لا سلامة الله يسلمك انا ودي تسولني لعنا ياك انا ودي تسولن كيني عبد المزيان ما هديتي الاربعه ثلاثه لا سلامك يا عبد المهدي مزيان امشي تسير الله يسلمك الله يسلمك إذا شي راه يديني يضاف في ثمتان تاكيني محمد الشريف حناشي باش يعفو ربي وي وهذا الوجبه سماهنيش وي اثنين ان شاء الله يا ربي جاي صندوق البركه ان شاء الله والوجبه اكل قبيله لكن
خاطر يخدموا رجال يبويد يفكد افود وي هذا واجب كل القبائل سنوطا كاكشيني سنوطا كاكشيني باسكو نتا تما الاربعه تيرات سنوطا كاكي اسمح سي سعيد نكون يوم اسمح سي سر التلفزيون وانت تفضل الناس الو 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 نسمع سي سر وقلو دي سلالهم با ميرسي متسولض متبويض اول غف تمتنت محشيف حناشي نتكمل بغانا دي السيول اقلق الذاكينين يدون نتسويد غف تمتنت محشيف حناشي يبضن العفو ربي اثر رحمة ربي الصواد غورون نقل في تسوي غاوند غف الميساج تشوف على جي اس كام بعد بيان سور لا بريوريتي سوي ونيدي سولن ادلو غورس دا شو يدنا لا جي اس كا الميساج دو كوندوليونس اينس او انت نساعدين فوالا عندنا donc la JSK c'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre ancien joueur, dirigeant et président du club le plus titré du pays, Mouhachif Hanachi. Aussi en cette douloureuse circonstance, la direction du club, les membres du conseil d'administration, les actionnaires, les joueurs, les membres des différents staffs du club présentent à la famille et proches du défunt ses sincères condoléances et les assurent de leur profonde sympathie. Puisse Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournons. Donc c'est un message يتخدم la direction de la JSK voilà دي كان تصويره يكينين المعن شريف حناشي رد وليم donc qui accompagne le texte ني فوالا ومن بعد كرا دقائق من بعد إلا ان اوتر ميساج كيكين يفكاثي الشريف من الو اخدم الزول لا سلامة انا هو كي سولنا نصني شحال هكاك تسول يوسف سيليون لا سلامة كي يوسف صافا تريد تشكع ميساج لا فامي حناشي والله اوني دون شوك bien sûr il y a de quoi bien sûr là c'est un choc والله يدينا تسمكسايا je pas la il dit que il m'arrive quand je descends souvent bled en été je suis toujours à ses côtés qu'est-ce que dire pour une demi-heure la semaine نتسا نتقصر مليح سنطن مليح mais bien sûr oh là là mais c'est que les anciens joueurs, mais je l'ai approché beaucoup, moi, Chérif, quand même, dans le cadre de l'interquartier, le comité de supporters, la JSK, Smina Nkouner. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans le football, que ce soit avec la JSK, avec l'échelle nationale, il a apporté sa touche, voilà. Absolument. Voilà. C'est un deuil national. C'est un deuil national. Moi, je ne m'attendais même pas. Je garde de temps en temps des messages à des amis. Parce qu'il était en soin. Les Français. Oui. دينا فرنسا خطي ونروح على فرنسا خطي ونروح على ما كونيسونس ونروح على خطي يفعل الخبر باللي لا يتي هوسبيتاليزي باري خاطي كما كونيسونس خاطي اما كونيسونس ذاك كان يذوى مصطفى باشا ومن بعد بوينتر عين ناجا فوالا d'accord عين ناجا كومام فوالا habituellement المهم ماشي ساكي يوسف فرناطه ماشي كيفتكي سي با لو سوجي دو جور ترى وكيني يطلع فوربي ترى فوالا يطلع فوربي رحم ربي فوالا
C'est un monsieur, la vérité, c'est un monsieur, la famille, l'entourage, on habite ensemble à Bazis. Ah bah très bien, oui. On habite ensemble à Bazis, lotissement Bazis. C'est juste kilomètres en vacances à Lyon, je commence tout le temps ça, là, Kamal, moi, Chérif, s'il est là, Omar, un peu Omar, on se connaît entre famille, on se connaît très bien entre famille. Absolument, دلالي رحم ربي. Donc on se connaît depuis plus de 60 ans. 60 ans, il est en ville, donc c'était quelqu'un qui a joué en tant que stopper à la GSK avec avec Popescu. Oui. Comment Popescu, qui était stopper numéro 4. Numéro 4, absolument. Voilà, c'est voilà, il mérite disons un hommage national. Absolument. Il mérite Inch'Allah. Je vais essayer de contacter. Absolument. Inch'Allah sera un hommage national. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est quelqu'un d'important qui a fait beaucoup de choses, que ce soit avec la GSK, que ce soit à Kaïnéon. Absolument. La famille Hnachi, c'est une bonne famille, c'est des gens serviables. Oui. ولاش شاديني بنادم ولا لي يمكن فاي تحكايه تقسيط معناتها نورمالمون ماشي تورا تقصيدين السكينيد ذا طرح ماشي تورا سي رحم ربي فوالا سي رحم ربي اي بقى لا ميرسي يا يوسف كنتنا ان شاء الله صح سلامة تنميرث يوسف دونك دي سولن تكمل كان سو ميساج كاين نظن يتسوفا تايوان لا جي اس كان عندها سي لي مو دو بريزيدون شريف ملال دونك من بعد le message de condoléances la direction شريف ملال dernier سوفا un message à le Wahid, les mots du président Mellel. Aujourd'hui, la GSK et le football algérien viennent de perdre l'un de... Allô Bon, d'ailleurs, les messages, il vaut mieux être voilà. Si tu mets des sioulions, il vaut mieux avoir des siouls, ستين سيرفايفر ودي يسعود تسوي ذوك فوسيس هذه يسمع سيس إما لنا هالدار ذا سنة فوالا دونك هاد نغلا الميساج كاينين شريف ملال عندها يند aujourd'hui la GSK et le football algérien viennent de perdre l'un de leurs plus vaillants hommes, quelqu'un qui a sacrifié une bonne partie de sa vie pour servir son club et le football en général. Mouachrif Hnachi aura marqué son empreinte la jeunesse sportive de Kabylie. Il a su donner de son temps et son énergie pour porter le club au plus haut niveau. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous recueillir à sa mémoire. J'annonce de fait que le match amical de demain sera annulé et reporté à une date ultérieure. Le match va donner et un hommage à la grandeur de sa contribution lui sera réservé lors de nos prochains matchs. Paix à son âme. Donc voilà, شريف ملال ينونسي دي الميساج كاينين بلي تيملي لي ثني نقال ديالي غير لاجيسكا اكل لونطون دو ستيف غاف 3 تمديت كي قلنا له من نوفمبر اتروبورتين ايواس النظام دونك سي انولي لو ماتش كان فوالا و ديرني هذا خدمن لوماج محمد شريف عناشي دي لي ماتش تمليليين يدي يسدون فوالا دواكيني كان ارد ناوي كاكيثورا توالي غطاسي لاني يقولوا فار داك ونجاب بالك تفهم هذا تسولم غطاس بويذ يدي تساوين غطاس بويذ يدي تساوين ذاكيني ذوك الناس
دي لو توب شات تسوين لي زوماج مي فوالا ماذا نغار كرا ديكسن عبد النور Imouni net paix à son âme, un grand qui avait servi la GSK Coréam. Chaque Kabyle qui se respecte doit rendre un vibrant hommage pour ce grand monsieur qui a marqué l'histoire de la GSK avec des lettres honneur. Voilà. Saïda Oudi a une douloureuse et triste nouvelle disparition d'un grand homme, paix à son âme, sincère condoléances à sa famille, ses proches et à la grande famille de la GSK. أنواني ظن ربح بوارب mes condoléances au défunt Mohamed Chérif Hanachi, Inch'Allah que Dieu l'emmène dans son vaste paradis. Vous Vayen Kabila Kbou, Nedezul Flawen, je viens d'apprendre cette triste nouvelle. Je passe mes condoléances à sa famille et à la grande famille de la GSK. Asnini Gunfu Di Telwith. Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de messages de condoléances. Le top châtiment. أكشطوح bien sûr أدغلنت les réactions نظن أدنوغال تمدي ثكينين غير دشو أدنوين plus de détails غفتن ضلتيس يعني نرجو أنولين أندري نضل فوالا بلا شك أديلين وعزيز وعزرا الساكنين ذوك خميس دونك أدنوغا لكويت سوايكينين أغرزات قيمة يدنا قيمة ديما دي كابيلينوز تلفزيون عندنا أدن وليث أدن قيم أكاكين فوالا سلفتيين فوالا سلفوتا
الو الو الزول فلاون الزول لا سلامة نويدي سوالا رمضان دي فرنسا رمضان دي فرنسا بلا سلامك صافا رمضان الله يسلمك وي صافا لاباس قلعان سلاغي الخفرين واحد نشوف حنا شافوا ربي وي نكي رمضان نيتور تيران تبع 13 لي زاني 80 سمي قلا تورا جوار وي ديكيبي قلا مور دي جي اس كا يخدم دي جي اس كا ابسوليومون باش نسالم قلع صباح نسلاقي فرانشمون نيتي شوكي وي مي داينيك شراجونو كي مدن على كل حال حاجه قلنا حاجه قلنا عادي السلام سعفو ربي وسات فلاسي في فوالا الصبر وداك يدير كامل الفاميل تاعي ابسوليومون توت لا فامي لا جياسكا فوالا وي الا واش قلت ولا لي ماتشين سكا كاينين سميتو راه بيسك لا جينيراسيون سميتو راه حناشي نيميرو 4 افيك ترباح مغريسي من قلتينا واقيلا من قلتينا عويس بيلاش باريس زريختي كان جوار 5 جويي فرانشمون c'est un grand, Aurélien le joueur Glen Citoyen, c'est un grand. Absolument. C'est un grand. Rien à dire, donc voilà. ترحم ربي. هذا شو عندنا سعفور بيسعد في الناس في الكوراج وياك يدير كمان تلاقي sa famille la famille Jessica. Absolument. تنميرتي رمضان. ميرسي. بالصحة بسلامة. بسلامة. صح. أصوض غرون مثفهم ذات السولم أخلاق مزيان الزولة مزيان لا سلامك الزولة مزيان لا سلامك الو وي ياكي سلام مزيان السلام عليكم وعليكم السلام سلام ربي في اللون لاباس صباح الحمد لله يكشي الحمد لله الحمد لله اش راهي الدنيا وي أصوض شريت حنا شاتي رحمة ربي وي هاتي قرب الجنة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كون نحمل الجهاز كان نحمل سيد نحمل التسيزي وي نحملك جهاز كاكس الكماليس ابسوليومون نحن شكمل انا ان شاء الله نحمل لي جوار نحمل لي لا جينيراسيون نكون نحمل لي جوار نحمل لي ديريجون ونسكشمري منا كوينو يعني نرا تفهم نسولي لا جي اس كا انه ريبريزونت وخلاص ياك هكا كل نهار نحمل لي تنسون زيكسيبسيون فوالا ونسخد زيرا غوش الدروات سمي ياسر الرحمن ان شاء الله ان شاء الله ترحم ربي ربنا تقرب الجنة ان شاء الله وان شاء الله هذيك تكون نقف المؤمنين ان شاء الله ان شاء الله تكربك شفاء لجميع المؤمنين ان شاء الله ان شاء الله يبقى تنميرتي تنميرتنا ان شاء الله تنميرتها مزيان بسلامه نكمل أصوات غرون ما تفهم هذا السولم اني قال نوي غادا حبس صغينات مي اكن السوالم وزمير غادا زمير غادا بيان سور يسوي اوبليجي تكمل غاكا شي طوح ادنوغال توت فاسون ادنوغال تمديث سولفتا كان نخدم من بوز دورا ودنوغال تمديث هذا دنويث غاف سمتان تاكينين حناشين أترحم ربي وديفك ربي الصبر اي مولانيس نوسد ربي نوغل ربي يدك وفريد يدقاندو يدك وفريد ور نخلو يبضر وندر نوض تسكيسر ندوني تديفك ربي الصبر اي مولانيس فوالا اردكي كان اذان فاك دونك اونيني جاكون ديال خلنا دوغالا كان جويت ساعتين ذا النص زوج ونص ادنوغال ادن خدم السريد النظام بيسك ولا التصبير يدي تاوين الميساج لا ود يدي تاوين يدي يساوين ولا تورا لا ود يدي يساوين تورا الى قد نحبس دونك ادنوغال ثمدي ثاكيني قيمت كابيلينوز تلفزيون
صباح الخير. خير صباح الخير. لا سلامك. Tous mes condoléances pour la famille Hnachi. وين؟ الو. وي كاين سله صوض غورك اذا شي تبغي تديني مثلا صوض غورك. De la famille Ouamran. وي لا سلامك انت تسولوا. C'est un grand homme et même ses frères صالح الحاج كمال كنين غرا. وي. كنين غرا et les hommes pareils on les trouve pas tout le temps à Tizi Ouzou. Oui. C'est une famille honorable. Absolument. Oui. Et tous mes condoléances pour sa famille وإن شاء الله أسنفك ربي الصبر وخلاص. ميرسي بوكو من الشغل حسين. هيا بسلامة. كل كوراج. صحيح. على خير. فوالا.